Kahinyo Trap Integrated Territorial Organization hito haka artarik yong araja arpun rio kalalet ban mi biang sa office traikam jaga Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL ban bot din halor kajing ujor kabala bo persya ya karyang do Veneer Industry Private Limited haka day bagajing penon kam ya kejaka ka MEECL kabadan ha omyam klem dayo jing bed. Habakran sekilat pathai kubor na kaliang usamla balajit jerwa ulaong bana kaliang u additional secretary ketika office traikam ula pentip bagidang bod dien halor ketika benta bat namar ke jingbam dan ki officer kin hap ban le ikani ka kam hakitayo ban wan nolor kita ulaong ru bana kaliang keseng kanang yai bod dien halor kani igom Kahinyo Trap Integrated Territorial Organization menta kasi iwalay po ibang menta si Shanish ka office jo ka MEECL bagendo UDCE ray menta si UDCE umdan ra lingba ju ing la kendo additional secretary ba ngiwan kendo ru halor jong kani ka issue ba ngilay ai kani ka complain kini sini baladat ka tayo baladat ya ka reng do Veneer halor ka jing penon kam bakla ya ka jaka ban tur tamput ya ka jaka juga MEECL kum tahi ngi ru nakalian juga hito badu jong ka Shillong City ilaban wan ilayawan sini ban wan bot halor tong untuk ka complain bangilabu kini sini baladat dekat kum kajing ya keren mentan ru badi additional secretary ru kilaong ba ya katu ngidang butien bat namar baki officer mentang kimpat dan sini kidang don sipo Garo Hills na mentang ka inspection chatai te kimpat lapor ya ban yo ban late inspection chatai te hadin gini kita yo ban one next week kita lawan pai officer sini sipo shono kin saya late ban late kata ka inspection sipo ka sipo reng do Veneer namar ba ni kumbangitip na liang jong forest ru jong forest department ru kila simkia bagi la pentulun ikam persya ai gini garing do Veneer kabala penkenyi ki ang kendon jongka industri ang kumtahi nakaliang jungi lawan budien wat ru lasyam tayongin wan budien ye halor jong kani garing do Veneer kabangilabu ya ka complain persya jokti kumtahi kulish Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya